Hi everyone, ikaze nanone ku YouTube channel yanjye ari nayo yanyu yitwa Fisher TV. Hanyuma rero ndagushimira wowe wakanze kuri subscribe, wowe udahwema gukurikira ibiganiro byacu tunyuzaho umunsi ku munsi. Wowe utarabikora ndagushishikariza gukanda kuri subscribe kugira ngo ujye ukurikira ibiganiro tunyuzaho hano kuri YouTube channel yitwa Fisher TV. Hanyuma ukande like, wandike comment ndetse unabisharinge ku bandi bantu kugira ngo nabo bajye bagira amahirwe yo kugira gute yo gukurikira ibiganiro tunyuza hano. Ni iby'ingenzi kudushyigikira, tudatinze reka agaciro kuba tunyaruke cyane turebe ibiri kubera ahandi, turebe ibiri kubera hanze y'u Rwanda. Murabizi muri no misi ikiri kuvugwa nta kindi ni intambara yeruye iri kubera mu burasirazuba bwo hagati. Ubwo ni intambara iri guhuza Irani ndetse na Israel, ariko Amerika murabizi yuko nayo ibiri inyuma kubera yuko Amerika yifatanyije na Israel byashoye intambara kuri Irani kugira ngo barwanye iterabwoba nk'uko bo babivuga. Ikindi kugira ngo intego yabo bashaka kubuza Irani gukora ibitwaro bya kirimbuzi nk'uko biri mu masezerano y'ububanyi n'amahanga ku isi, nk'uko babyemeranyije yuko bimwe mu bihugu bitagomba kugira gute cyangwa se ibihugu bitagomba gukora ibitwaro bya kirimbuzi. Ayo ni amasezerano, tuzayafata umwanya tubisobanure, ariko icyo nshaka kuvuga ni amakuru ubu ngubu uyu munsi arimo aracishikana hano hanze. Ni amakuru ari kuvugwa bitewe amwe mu ngaruka z'ibiri kubera mu burasirazuba bw'isi. Hanyuma rero tumaze igihe twumva iyi ntambara, ariko natwe byagiye bitugeraho yuko peteroli irimo irazamuka umunsi ku munsi ugereranyije n'uko yagurwaga, ndetse n'ibindi bintu bikomoka kuri peteroli. Iyi ntambara yagiye ibuza ingendo zimwe na zimwe. Hari ingendo zacaga, ubwo ni ingendo z'ubwato zacaga ku muhora wa Hormuz. Umuhora wa Hormuz ucamo ibirenga 20% y'ibikomoka kuri peteroli bikoreshwa ku isi. 20%, ubwo ni ahantu honyine bica. Ubwo no kuvuga ngo iyo hahagaze 20% yose ibihagaze ku biri gukoreshwa ku isi. Ubwo bivuze iki? Bivuze yuko iyo 20% twakeneraga kandi twayikoreshaga ntikiri kuboneka, ntabwo kiri kuboneka ku isoko. Ibyo rero byagiye biteza ingaruka nyinshi, harimo no kuzamuka kw'ibiciro bya peteroli. Hanyuma rero ubu ngubu mu kwezi kwa gatatu ku itariki 15 akagunguru kaguraga amadolari 100 y'amanyamerika. Amadolari y'amanyamerika 100 niko akagunguru kaguraga, ariko kugeza uyu munsi ibiciro byagize gute? Byahindutse, ibintu byakomeye bitewe nuko kutumvikana kwa Irani ndetse n'ibyo bihugu byakomeje kuba ikibazo. Mu cyumweru cyashize habayeho guhura kw'ibyo bihugu kugira ngo bige ku cyatuma intambara cyangwa se ubushyamirane buhagarara, nk'uko hari hatanzwe ibyumweru 2 by'agahenge bitangajwe na Irani. Ariko hari ibyo bari basabye kugira ngo iyi ntambara koko ihagarare. Hari ibintu 10 Irani yasabye, ariko hakaba hari ibintu 3 muri byo bikomeye bitigeze bumva cyangwa se ngo babyumvikaneho. Ibyo byagiye bituma ibibazo bikomeza kwiyongera, ndetse habaho guhuza abahuza b'ibiganiro by'ibyo bihugu. Barahuye, bamaze amasaha 21 bakicaye bakiri kureba ese twakora iki, ariko kugeza uyu munsi ibyo bintu byakomeje kwanga. Ibyo byatumye essence yiyongera ku kigero kiri hejuru cyane, kuko
ugereranyije uko akagunguru kagurwaga kiyongereyeho hafi $5. Niba karaguraga $100, ubu uyu munsi kamaze kwiyongeraho hafi $5. $5 ni amafaranga menshi, kandi ubwo ni ku kiranguzo muri Amerika niko kaba kari kugura. Ubwo nkatwe katugeraho biba byamaze kwikuba, namwe murabyumva ugereranyije naho n'amatransport n'ibiki. So rero ubu uyu munsi ibintu ntago biri gutekerezwa niba koko ibiciro byasubira hasi cyangwa se byakongera kumanuka, kubera yuko nababwiye yuko hari kutumvikana kuri hagati y'ibyo bihugu. No kuvuga ngo muri uko kutumvikana hari umwuka wagiye uzamuka ku mpande zombi. Mu byatangajwe n'igisirikare cy'Amerika, igisirikare cy'Amerika cyamaze gutangaza yuko bagiye kugerageza bagakoresha ibishoboka byose bagakumira ibintu bisohoka muri Iran cyangwa se ibyinjira muri Iran. Bakagerageza ibyo byose bakabikumira, ni mu buryo bwo kwihimura kuri Iran. Ariko ibyo bintu Iran ntiyatinze gusubiza. Ariko tukiri aho ngaho mu gutangaza yuko bagiye gukumira ibisohoka n'ibyinjira muri Iran, bavuze yuko ibyo ngibyo baza kubikora kuri uyu wa mbere ku itariki 13 z'ukwezi kwa 4. Baraza kugira kubihagarika ku isaha z'isa 10 z'umugoroba hano i Kigali. Iran rero nayo ntiyatinze gusubiza. Iran yahise itangaza idatinze yuko nayo icyitwa ubwato cyangwa se ikintu cya gisirikare, ubwato bwa gisirikare buza kugerageza guca muri Hormuz, buraza gusubizwa cyangwa se buraza guhabwa ubutumwa budatinze. Ukuvuga ngo ntago buza kugira gutegereza yuko hari ibiganiro bindi bishobora kuba. Ubwato bwongera guca muri Hormuz nkuko mubizi buraza guhabwa ubutumwa. Ubwo butumwa namwe murabwumva buza guhabwa budasanzwe. Urumva ibyo byateje ikibazo. Rero haratekerezwa yuko hari izindi ngaruka zindi zishobora kuza kubaho. Uko kutumvikana kwa Amerika ndetse na Iran buraza guteza ikibazo kitandukanye cyane nuko turi kubona ibi bintu bya peteroli bimeze. Ushobora kuza guteza ikindi kibazo kikaba kinini cyane, ugasanga hari izindi ngaruka natwe zije kutugeraho uyu munsi. Gusa mu gihe habayeho kumvikana, ibintu bishobora kugenda neza cyangwa se ibintu bigakorwa bigashyirwa ku murongo. Ubwo impamvu Iran yatangaje ibyo, mbibutse neza yuko mu minsi yashize hari ubwato bubiri bwa Amerika bwashatse kunyura muri Hormuz, muri uwo muhora wa Hormuz cyangwa se icyo cyambu cya Hormuz, ariko bikavugwa yuko bwari bwagiye gutegura ibisasu bivugwa byatezwe muri Hormuz, byatezwe na Iran. Ariko amakuru avuga yuko bwaba bwaragize bwarasubiye inyuma, bitewe nuko Iran ishobora kuba yaba yarabuhaye gasopo bw'uko nibukomeza kuza biza kugira kubukomerana, bitewe nuko bari bakiri mu biganiro. Ari nabyo nababwiye byamaze isaha 21 kandi ibyo biganiro bikarangira nta kibaye. Hanyuma hari ibindi bintu byakomeje kugira gucicikana hano, ari nabyo dushobora kuza kugarukaho mu kindi kiganiro. Icyo ngusaba ni ugukomeza gukurikira iki kiganiro cyangwa se no YouTube channel yanjye ari nayo yanyu, mugakomeza mukaba hafi, ukomeza ukayisura ukareba yuko hari ikindi kiganiro cyagezeho. Ndakomeza kubaha update z'ibintu uko biri kugenda. Ukurikire YouTube channel yanjye ari nayo yanyu yitwa Fisher TV.